Om Swastiastu. Singgih, majeng ring para anggetim juri sane kusumayang titiang, para pamiarsa sane subagia, mangkin titiang pacang ngaturang satu, sane memburde, cupa gerantang. Kecerita di desa anu, ada anak pacul, ngelapi anak dadua muani-muani. Ane kalian, madan icupak. Pih, kobane bodoh. Awaknya siteng, basangnya beong. Boknya jering. Kulitnya, selem denges cara adem. Tur mayu sing koda-koda. Len teken adene. Ane madan igrantang. Kobane bagus. Alep. Terjemat megai ke umani. Sedek dina anu. Icupak ngajak igrantang. Lakar megai ke umani. Igrantang. Negen tenggale. Sambil ngetakan sambi akit. Icupak. Nyun kembal. Bak misi nasi. Darang nasene. Cukup undes. Sudah lepet sambal bongkot. Teken kacang megoreng. Mejalan. Icupak durin adene. Sambil nyokot kacang megoreng. Rata kerutuk. Kanti telah. Teke di umur. Igerantang nenggale. Icupak. Itep ngalih balang teken jangkrik. Lantas tunune. Disubani lebeng. Ngenggalang nyemak kembal. Marah ungkabang kembal nih. Telah nasene. Icupak ngomong. Digatang nasine telah amah cice. Igrantang mendek. Sambil nyemak penampadan anggone nampadin pundukan. Sambil nanang basangnya seduk. Suun nenggale, igrantang ke pondok ngubah limu. Wara ungkabangan asene. Telah. Pih. Igrantang. Buen megai di umane. Disubane sanje. Igrantang. Lakar mulih. Pak teken desa. Mereren igrantang. Tenggalane pejange. Negulang sampi. Lakar kaya. Sambil ngemanting penganggone ane mepo peluh tur uya endut. Kalau ditu icupak ni kedai. Awakne uapa aja endut. Tenggalane cep tegene. Ngetakang sampi. Abang cari anak suun megai di umane. Daka jumane. Ngeling igrantang. Meme. Kalau doget kulino bagai. Igrantang anak melali doget. Meme. Meme ne gedek pesan tekin igrantang. Ngomong lantas meme ne. Nah gerant cupak. Neh pelis bawah ini. Nah cupak, kamu kaya nyadan teke igrantang lakar kedidek. Gitu mungkin memene. Teke lantas igrantang. Wih, baguan memene. Sase nyemak kayu lakar nitik igrantang. Cai grantang. Pocong kayu buen cai. Uleng cerai
ganti keleh buka jani. Tu sing pesat jai bisa ngidupang minyak anak tua. Cutan deh, magede jai. Igrantang beleg-began turut metakon. Meme, apa boleh tiange? Ada tiang teke, ngudiang meme bangras teken tiang. Kau jai lebih betul, magadi jai, magadi. Meme. Jani tiang lakar magedi. Yang meme subomar mapiana aja tiang. Mula meme ngajai beli cupa. Mekalah igrantang ninggal memene. Di subane igrantang megedi. Deke icupa. Tur metakon. Meme. Aden kolane dije. Adine subak ketundong meme. Subak megedi. Ditu icupa ngeleng. Meme. Adi tundong aden kolane. Iya tuh sing pele. Kola ade pele. Jani kola masih lakar magede kali aden kolane. Meme. Magedi lantas icupa ngetut pejalane igrantang. Bakat mana ngalih. Lantas megedi aja ke dadua. Kecerita yang jani di puri kauripan. Ide sang Prabu medue oke istri sani meparab Raden Galuh. Mi ayune sing kodak-kodak. Jarman idane putih, rambutnya panjang, tarjane medon intaran. Kenyemne manis. Sakewalu ipun kepandung oleh Imenaru. Menaruh ni ento, awaknya gede membulu, matanya ngelek, jalannya renggah, kukunya dawa, tendasnya lengar, kelintang sumsut ide sang Prabu, tur ngawen tenang pasawa maran, si reje presiden ngematiang Imenaru, lan ngewaliang Raden Galuh. Ipun sani ke adegang agung lan kejangkok pangsareng Raden Galuh. Jani icupak ngajak igrantang teket di puri kauripan. Matur ring ide sang Prabu. Icupak matur. Batas ngematiang Menaru abese kolong idang. Aloh. Matur lantas igrantang. Aksama yang atur belin titiang ratu. Iya neng dados. Titiang jaga ngaturang ayah ngeruruh Raden Galuh. Didu ide sang Prabu mapai bungkung emas mesu cemirah. Teken keris pejenengan puri kauripan. Tuh nyinayang. Igrantang dadi utusan. Mau jalan igrantang ngajak icupak. Menek gunung, tuan jurang. Ngalih tongos ne Imenaru. Napukin gumblengan yeh cara danu. Metakon icupak. Adi gadang. Danu apa nih? Adi kene. Wangsit bone. Masaud igrantang beli nesing je danu ne sube encah ne Imenaru beli
Icupak jajah lantas menjalan dorin adene buin nepukin gundukan cara gunung anakan buin metakon icupak adi gadang gunung apa nih adi kene penget bone buin mesahut igrata beli nising je gunung nih subuh tayane i menaruh beli mih icupak ngomingkinang jejane sambil ngemekena mungkin je gedene i menaruh teke di bibe guani megejeran guani icupak sahasem ngandungin adene adi gatang kola takut mai coba mulai kola takut ada lidah oyong beli oyong beli ini sing jelino ini subuh angkiane i menaruh beli ngejerang tanah muara gitu pesawat nih gerantang icupak jejak ngetor buin ngomong i gerantang beli jadi tiang lakar turun ke tengah guanya ada pebesen tiangnya Ian mau kecrot getih barak to ciri i menaruh mati sakewalu Ian mau kecrot getih putih sinah tiang ani sengkalu beli enggalan iringan Raden Galuh kepuri mimi maruk itu pebesen adene icupak jajang ngotor kan dipesu enjah keprit tuun lantas i gerantang ke tengah guani nuut bun teke di tengah guani tepukin Raden Galuh nangis lantas keuningang Raden Galuh menek nuut tali bangun lantas i menaruh moduso nyancoy adibani coy celapat dini sedang melau basang kolane seduk ceret geteh deh pak tulangnya mesahut lantas i gerantang cai benar kai i gerantang kai itu saya takut lautan amah kai itu lantas i gerantang ngajak i menaruh pesiak i gerantang menikin i menaruh lantas pacek ketendas i menaruh aji keris mekecrot polone putih igran icu sapen dia i menaruh gelur-gelur nanang sakit lantas mati isubani Raden Galuh bedur icupak ngenggalang megatin talene lantas ngiring nang Raden Galuh kepuri icupak matur i gerantang subuh mati ama menaruh bih bagi pesan ide sang Prabu lan yang kepang Raden Galuh sarang icupak ke cerita yang jani di tengah guane i gerantang nanang basang seduk awaknya beranti gre sing medar-medar bangkene i menaruh ane berat tulang-tulangnya jemake lantas pacek kangen anggun bangun
deket masih bani betul. Jelempah i gerantang berjalan ke puri. Gelising satu di puri kauripan i coba lakarnya nang agung. Abulan pitung dine ngupah bali-balian, ngupah wayang, drama, gong kebiar, sendra tari, arje, sekancan kesenian Bali ini teke lantas i gerantang keuningin reksak oleh Raden Galuh keaturen ring sang Prabu i gerantang aneh ngemati yang i menaruh beh perjani i cupak nage juke nage matiange nanging tusing banget teken i gerantang pemputne i gerantang sane ke adegang agung i cupak sane ketundung. Nah ide dari sarang sami yen irage dari jatme di gumine irage patut melaksana ane becek irage statu nemu kerahayuan yen ten becek pari laksanane pasti ke bayu kepanggih ale ulah ale tinemu hayu kinardi hayu pinanggih begerak amah kekul bebangkong japlok buaya ngiring lestariang mesatu kirang langkung titiang lunas sinampura om santi 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 om. Punika dewa sampun kapiar sayang pamilat saling ngawalihang nomor undi 4.